Ovaj hrast se nalazi u Slavniku, pored Bojnika. Nema pouzdanih podataka, ali pretpostavlja se da je ovaj hrast star preko 600 godina. Hrast je pod zaštitom države i o tome svedoči tabla koja se nalazi na njemu. Baka mi je pričala da su se ispod ovog hrasta održavali sabori kada je ona bila mlada.